a dole vam je 4 izlaze. Vidi se po ovim ramama. Hala isto, jel? To je? Hala za pregled kamiona. Sad ćem ja dići ove. Datin kontrolira i nadzire sve na graničnom prijelazu. Tu će biti postavljeni video nadzor i sve ostalo i ovo je najbitnije obitnost. Znači ovo vam je otprilike sredina mosta. Po noći ovi gelenderi se rašire i tu policajci budu jednostavno da ne bi niko pješke prešao.